Патын ден кихи туғана саңаны аян оңорон тахардағына бериллер. Николай Бурсов патыныгара йыллыбыт быһаган формулатыгар өбүгөлер билттен кэлбиз сақа быһаган быһыта тахата суруллубут. Бутуһунан төгөрү костолга бастыкынан ырыттылар. Это идеальная модель якутского ножа. Чем он отличается? Вот вы новизну какое здесь предложили, независимо? Вот я говорю, это никакой новизны нету здесь. Патыны бирдилен кихи ылыан сөп итенне оңохук төрүттөмү тересиригер оңохулларыгар тууху суругу ылыакка сөп. Колобур туулары корак оңохуллар самовар, гжелере керамика, фарфор ихите. Уопсая Россия дүнен 106 маннык төрүт жарыктарыгар ологуран бээлерер оңорор көңүлдэ хабит боллактарына биһиги республика бытыгар биирда суох. Билигин Темир устарын союха сака быһага сака ресиригер оңохуллар диен тууху суругу ылар көлөлехер. Бутугенге Николай Бурсов патына мехиддехин сөбүн ыйдылар. Ну, допустим, он нам сейчас будет мешать, когда будем регистрировать НМПТ. Я сразу говорю. Ну, может быть. Допустим. А вы согласны нам оказать поддержку в регистрации НМПТ? Конечно, могу. Джигнан это присваивание курдук полантахар. Но если мехадир буллан, кини бейте мехадир буллан, уже иск беревит тиллер союз Кузнецов. Но это легко оспаривается источник литературы Нрыкальбях, которые доказывают, что это традиции народа, традиционный промысел. Николай Бурсов колобуругар ологуран бирдилен кихи төрүт өбүгөлөр билеттен келбит норот уусуранын огон бейтай бытын курдук патының отторун сөбден өйдөбүл үескәбитин түгүрү костолка тылактар билететилер. Оларын согуруңго орон тахарачылары быха түһә Николай Бурсов бастыкынын оңоттор бута сака уустарыгар төһүү күз болар. Бу манны мен элбэх үлөнү көсүбүтем элбэх үбү ороскоттабыт мону токуйдан компенсациялы ханада. Правительственник уйын вақтахти ханыбын. Көрсүхү түмүгүнөн сомоголоху сайдыга сүрүн күз боларын белиетен туран Николай Бурсов салайыр уон кихилээх устарын ассоциацията онна 14 улуху кабар 6 чечиленнээх устар союзтара биргел өлэхерге сүбелэхэн или тутустулар. Парасковья Татаринова, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениете, Татта.